Vicar General ke Shillong Archdiocese Father Richard Majau hakajan mit sengi baar kata haka arpoi terik naiwing ula plat pai ba ekajing ruai Christmas pala ai kerteng sngau sin bala ruai de kesamla Venetia ki Warshong kunjung ikong Bridget Warshong bat ba Sylvanus Carson Teo hakajing elang ke bala long ha hall jong kenong mensong parish. Hakani kejing pelat pai ba ikan music video la don ru bon kiriuniam kentup na du i Father Pascal Lingdoa ibede i parish priest jong kanong song parish Father Pius Thuruthiel CMF Provincial Province of Northeast India Father Julius Kurba Father Joy Pulikal parish priest Kamaupat parish bat bon ki wei kentup ki he sorkar kinong yalam balang bat ki pai ba. Nakaliang Vicar General haba a jingkren ula ai kajingero ikasamla Venetia kabala shisha ban kiu ha ketika kerdan kamtam ye ke ying kesem kabala kershan bor ba met bat mensim ula ai ru ki kentin kentu ken pam bakan nang la ban ruai khambha na kebenta ka burom jong trai shu ula ongru bakalong ka basngau tenat ban pediang ye ke Christmas lingba ki jingruai sin kabalong ka jing kum ki banget pat ki khun Kristan. You can hear music video Johnny Venetia worship. Ski ketika bahas skokmen hadu kata-kata kejirwai kebaik tenan nang tadi jirwai kebasko tenan ha berkebau infrastruktur terbaik ini kelapran asli bahaya ini kejirwai kenang bagani ke Christmas ke bermain entah kerja mentau senam kena dagui ban kamen sia namar bunsin itu berbuat Christmas diberi berkat berbuat nak bentai ini ada bentian kejuti bertemai ada bentian kejangan bertemai kita kini kerja berkat juga Christmas Henry nasu menunggu ki Kristan pan kini ke Christmas ketika Christmas keba gini ben suatu kita pun kiwi ki beriyo kiba mio ye kelar ke mio dan mio kiwi ni sih kiba khamba tiha kini ke jamian nak kuat pan congratulate dia i Venetia ni kok nanta ya ka yen kesani barak kuwi kiba support Venetia di ben suku men beri pun kubi pi ye kini ke sak kopong ke Kingston keba lokal pamba nanta kini ben suku rumah badan pun kiwi berani kiwi sak kibang Kibio pergi ni kumani kesebuan kebaik pio pi muka naga naga family pi naga iku bos pio ini kesebuan kini ke berkerau hadu kalau tak boleh wine yang betaj pi naga terkedau kalau boleh wine iku kini kesak perkam bahaya kita naga terkedau kalau keberkam hanam taj ni boleh pun iki sak pun ke jam sini yang dia ben kuslai ya ke end result and the process is very important dikomtan minang laman kiu sepang berbol hakicinyam jadi tengah net skam bakani kasar apa ko play pun kubi pinang la shuban ra ko bi jurai berbol ye kijing ruai niam
hapo ihe mani ban ayo you brain nam tagi ike ban hoi kijirwai ju kini kijirwai ki bas ngotuna nasu ban kini kijirwai ke samandra ya ka message ke batamai na ka bata kini Christmas jumi jomnus nam arja arbulan kuli shibon yik tik brother minta kan bagi berbes kali dan minta na syok sus ni ke ban malah berkat berbuat kini lesi berbes kali dan minta bah hai ni minta tergat bagi yang kesam ibala ia berkreasi kini kijirwai ke bas ngotuna bah du kata bagi seberkat pada Christmas dan taji kamlei na ka tai di mereka di rumah tadi wei penunggang ya kijirap jumi kibri kibran saudong jumi tekata di kuwe kementa kapakongsan na hadu kata-kata nanta sekuwika mat sih kalau kau berbuat macam ni hagen di kupon inang sudah ya ketika Eucharistic procession batu nuncio ubri the ambassador of Vatican udan bagi hagen di procession uang ini gitu uang alas kemen bagi ikat mau kibrium pada kepercayaan jadi kebobon kini kisama nama bagi temente kami sebut macam percayaan kita kita bang kita stong kita kam temen kita nak orang tak percayaan tu iya kan bukan bagi kena sama lagi bukan uang hakui kalian pilih bentuk ben bagi iya kita bagi orang tak percayaan hakui betul you have a huge responsibility nam tak jadi kum kebalan kini kita bagi sobat kemen Ikemen yaka the growth of the church haga jumpa kita through yaka responsibility but the gary lagi jumpa berapa kamtam yaka yang population kini ketika big challenge nak kita jadi kamtam haga kita kelemahan bajur kejur drugs kejur sendiri kita lagi percaya kini is a big challenge for us as a church as a society it's a big challenge dan nak kita tahu kejing lah pun kamu hari kisah kita tak kejing dalam jangki bahagian kita sem kecil nak menyerap dan menjadi yui saudara kini kenyalaman tina kata kita sama ajmi ban fine meaning ban nap yaka nong kudo yaka eki ke bawah hak kecil kecuki ke bawah badam ngadi ban program iki sak pom iki krik boleh nak kata ke program ke jom boleh benam tak kecil bahas jumi boleh ke pada saudara ke bawah for that pious I also share the same the same thing with you when I was in assembly I was right from class 7 I was trying to learn guitar and trying to learn music but I couldn't succeed generally. Father Gerald is here, the rector of Christ King. He is so talented. I used to feel jealous of him because he will always be on the stage and playing and singing. It's so good. I couldn't succeed in that. I was finding very difficult to succeed in that. But anyway, as for the Bible said, maybe, but the gift and the talent that God has given to us, that we should be able to use it. So when I'm back to the Tajik, but I'm only Ira, Ira, the Kubor, Limba, catching him to Evanisha, if I'm come high, getting a sack of home, play the cook, making something from your very Jim Jimmy. In lay kita nak kita puram ke jumlah, nak kita kejiba, jadi beri kita saudara jadi. Once again, congratulations, Venetia, nak kita kali kejiruan, nang yai ruan susu, ublem lapor kopi kini kesor, kini sun, kini sam, ublem lapor kopi, dekat kejing senang jam, kejing kesempat, kejing aman jadi, baru kita nak kini kelpon, tu ublem untuk kejing berulon jadi, alon jadi. Congratulations and God bless you. Thank you.